sambutan yang mewakili keluarga besar, maka ahli rumah punya terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya pembacaan Al-Barzanji. Untuk pembaca pertama akan dibacakan oleh Rizwan Suwadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla bismizzatil aliyah mustadirun fadol barakati ala ma'ana lahu wa awlah wa usanni bihamdim mawariduhu sa'iqatun ruhaniyah mustati'am minas syukril jamil matoya wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bittaqaddumi wal awwaliyah al-muntakil fil ghururil karimati wal jibal wa sallimu wa barik alaihi walamma arada Allah ta'ala irada haqiqatir muhammadiyah wa izharahu jismahu wa ruhan bisuratihi wa naqalahu ila maqamihi min sadafati aminatal dunaliyah wa khasahal qaribul mujibu bi an takuna umman li mustafa wa nuniya bis samawati wal ardi bi amriha li ahwalihi zatiyah ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني الأبي من الطائفة المكانية ومكث فيهم شهرا سفينا يؤانون حكمه وشكواه قدر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الغديرة القدسية وأخذها الأخوان فولدت صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد وسلم مرحبا يا
Untuk penguntingan selanjutnya Bapak Sayuti. Untuk penguntingan selanjutnya yaitu Zamnari selaku orang tuanya. Zamnari silakan. Jangan dulu.